Noma ngabe izinto seyihamba kahle kangakanani, kodwa ngiyakucela ungalenzi iphutha lokukhohlwa yinto abantu abaseduze kwempilo zethu abayenza noma indlela abayiphatha ngayo ngesikhathi udlule emzimeni. Wonke umuntu uphansi komthunzi welanga esiphila nabo noma abasempilweni zethu kunendinyana encane abayidlalayo mangabe sidlule emzimeni. Abanye bayalenza iqiniso basikhombisa ukuthi basempilweni zethu noma sempilweni zabo ngokweqiniso, basize lapha bangasiza khona, balekelele ngendlela abangakwazi ukuthi balekelele ngayo. Abanye babo bayasikhombisa futhi iqiniso ukuthi basempilweni zethu ngeyinhloso ezithize. Bayasikhombisa iqiniso mangabe sidlule emzimeni. Sibabona ngokuthi bahlehle, sibabona ngokuthi kube yibona abasikhuluma kabi, sibabona ngokuthi kube yibona abahlebayo kubantu abangazi ukuthi sidlule emzimeni. Noma ngabe impilo yakhe isibuyele esimeni, kodwa ngizothi kuwena ungakhohlwa indlela abantu abaseduze kwempilo yakhe abayiphatha ngayo ngesikhathi udlule emzimeni, ngoba wonke umuntu oseduze kwempilo zethu kunendima ayidlalayo mangabe edlule emzimeni.